ama sa azong chun Iran gam buidan neo khat inamin pha tawin dunia hen zong thiam khat ina sei kinuitin Iran gam tui lama alha asam ta adanu le agam water crisis ya agam president pa jingin zong thupon ananeya a capital city u Tehran chu na thei hitalawa kihin su na theilo a hi wa ta ding dan ana sei ne hi hiji chun Tehran khopi sunga mihim a million sa semin tui thing don ding amu zo ta pubin tui riza ma akikoi na ho zong a beigam ding hi tai dam ho jing zong akangam ta ne hi agam capital khopi le akimvel ho jing zong asu khapan tai school le hospital chule business mun ho jing zong na sata in atong khatai ne hi agam mi hon tui thing wat khat jing cha hi zong le akoi tu mo angai ta in hi chithil so hi natural disaster mai ti thei zong ai ta point climate change le mismanagement to akuma athil neu aman danu le akhol tup dan a het lo ji wa kuna thil su kha hi zo hiding ham ti hi tunia hi Iran gam kho khal na le tui lama kil alha na wan noi gam dang hon zong an het kha lo athil tu hin agam mi pi ho ichana ato kha khununga Iran gama dinga ichan a hin hlut thei ding ham ti ho inave thla di hi khanglui lai chu thil chom hi tale tu khanga dinga Iran gam thusima dia tui lama thla asam na atu naw ana sapen a hitain agam sung pum pia zong tui ima akikoi tu ho jing zong abei pai ding hitain guzu zong akiwang mamai azu lo na pen record ananei masat sangwin anim zotain agam sunga mihim a million sa simin tui thing amulal hle tawin hi Tehran khopi sung se azong official hon thupi ananeun agam din mun hi akisu tu wa lawa a hi le agam sunga tap water ho zo si zong hongkang pai ding a hitai tin an seyo ne hi BBC News a kona ki mudan chun agam din mun hi a hi ti pe a hi le Tehran khopi sunga mi ho ban chun do ngai ding a hi tin Iran president Masoud Pezeshkianin ana phung do ne hi agama dam litian le karas ho hin Tehran khopi le akim vel ho tui api a hi in ichi dam te ni zong atui pu thei zat la 10% ho be om tain adang sisi hi anien sa hita akimang thailo mong ding a hitai ne hi hichi tuya a ha sat naw hi Tehran sung se ai point Irana khopi lin pen ani channa ma sat kiti injong atabang ma in tuilama ha sat na anato in adam hawa tui umzat 3% sangin alhom zo tai ne hi echi province ho sunga gambung chum West Azerbaijan East Azerbaijan le Markazi ti hoa dam ho zong tui 10% nui lang yen a hitai mihim million som lagup lam hi tizat namun ta in om taw ne hi hechi thil su hi thipna nei mi ho kona ki mudanin leinoya tui aha chop do wal naw ji le low ball na hole khopi sung dunga tui akihaman chat vai na ji a water infrastructure lam phate avet chil lo ji ule political negligence ji a hi atiwin gu hangzu pha jong le leinoya tui him aki khol thei tapuin kum khat sunga 35 cm chanbo tui aki khol do zo tai ne hi geoscientist Dario Soltanin asain achon hichi hung thunding hi kimu masa pe he in Iran gama tui ahung ha asat na hi saden ta thu hi puin phat so ta akona kisei sa anakimu masajing ecological mismanagement result hi ati ne hi hichi Iran gam tui ha asat na hi lin ta le na sata mong hetai chako na su do aga hin agam mi pi ho ni si ikiman cha na ho asu khajing tai ne hi mi ho chun bathroom le toilet ho su ching na ding ki sanin tui aki cho tho tawen in sun tin le business mun ho a tui a hi na ding banglo ta mo man chat vai ho government in go na api pan duty in zong thu api om tai ne hi hizia hi Iran water crisis hi environmental disaster hilawa human disaster zo hiya mihimte na to na ko na mihimte mama dam theina asu kha a khopi sung kiman cha na asu kha a mipin agam lam kai ho hol tu lowa amo ta asan na ji ule mi pi thanei na alhom na ho ji a su do hi ati win hi khang thu sima sei cha ding le lungyal lo lam be in Iranin agam capital Tehran cho agam langlam kaya chun su dingin to gun anei tain aji chu Tehran gam sung din mun chu mihim chen na thei din mun a hi ta lo ji a hi pen ni hi Iran president Mosonin chin ta in asain hechi din mun hin idei hleng thei ding i tapuwe atin kichun do ding kiti hi hlen thei mai he tapun alo theilo a hitai zong anati na hi
agam mong zong hi akum chenga hlumsu deu hi kum khat sungin 35 cm chan valin akiem suin agam sunga tui ho jing zong akiem deuin scientist o saidanin agam leisit akem su deu to dungzuin kum khat sungin atui zong 1.7 billion cubic meter chan akiem suin alei noi lamahin tui ki khol na theiding mun zong talo danin aseun hi American Enterprise Institute a political analyst Michael Rubinin asain achun echitil su hi climate change le agam corruption ki go khom na akona su do hi anati nei chuzong le urban planning hoi lo ji le leinoya tui ala do na ho a phate ave chil lo naw ho le akuma kum som walam chana sima agam mi pi million som lam wal ho hin khunung chan ge a akeman cha na diu lampi phatia gial chin lo lam kai akil hen kha ajiu a hi tin zong a sei nei government in agam capital tha dinga agot naw mun makran kos kitina la azong chun ha asan na niaw cha anei kinin agam kol sung chu gathing thang jema climate zong stable kilo hija chu hechimun hoita hopi hinso a administrative center hinso do na dinga chu $100 billion lam lut kit ding a hi urban planner langa thip na nei Linda sa kiti Cornell University akon ama hin asaina chun teran khopi mi hi zat pi hi chun do a munchuma sa jing ding kiti hin agam boina hi asu thip chum di lo ding a hi tinjong asain agam boina hi climate change mai a hi tapun akuma agam government le mipi su hil na ji akona su zo a hi jin mo sim phat ha sading a hi tinjong asain a hi khang thusima hi ihin vera a hi jong le Iran hin a capital hi vel izan ham a hin khial a hi tain ama sa in Tabriz a hin Chwakonin Isfahan a hin abanin Chwakona chun Shiraz a hi kinin Chakona chu Taran hi kina jo jong hi agam ecological disaster ho ja ki khial hi di lo a hi hechi akichun na ji hi leisit khan to na ho ji le thilsa chuma hla sam na ho ji jong a hi deu penin a chen naw mun agam leisit aman thip lo naw ji akona jong chen na theilo asu do lo ji wa hi 2025 khalai ang thuna chun record tha khat a hin pulut kinin masanga gozu lo na record niam pen sangin ananim zotain forecast ho akon ki mudanin agama go zulo hil tabang a hi dan ho mudo the hi in hi ja chu dam ti ho jing jong kangam lo a hi hechi thua hi thil khat be abol gang lo wa a hi le agam hi alhamang pai ta ba ding hi tain tui kila ana pipeline le dam ho jong aluya lui thengen a hi tain nisia asit na le akia tui lundo na ho jing che ho ji ajong hi tui ho ha kim ti set kina hi scientist ho akona thupi le warning ho avela api jing nung wa jong political lamkai hon na sa a ana nei lo hi agam supreme leader Ayatollah Ali Khamenei kisanin jong hechi thupi kinai ho chu het pi na ananeya sim phat dinga ana sei pho nga hin hi jong le ana to ding zakhat la a 10% cha jong atong do pu ni hi hechi agam buin ho chung chuna hi agam sung galatul buin ho hin jong gam sung na sata asu sit be kin na lai hi tu kumbul lama ni som la ni sung Israel to akiga lai wachin Iranian authorities ho akona report ki mu cha hile Northern Tehran akim la vel khopi hola a Tasrish chun a khopi sung water system ha ta in sitna ato eti akimu nehi ahin Israel military akona asaidanon Iranian military command center ho target abolo ahi tin sainawen ahin la bom le rocket aka bho chun agam sung tui kila ana pipe ho jong ha ta asu se danin akilam nehi hezi acho hichi ho jong chun agam sung ha sat na ho chu ahin habbe be a asu sit be che kida hi Iran gamlam kai ho sumla pai man cha dan ho ko na jong hi agam sunga negu chagu aha dan mu the hin thugu ki mu dan ho in asaina achun government in agam mi pi ho adinga sum asen sangin Gaza le Lebanon na health choi group ho chungin aha sen soi ati na hi hia ko na hi Iran gam tui ha san na hi angai na monga gam got ji ho akona ahipun gam got na hin ain su hoi sit zo kha hi ti akichin na hi hiti chun agam sung tui ha sa na chun mi pi a million sa sim ho chu ani si ki man cha naw asu khajing tain teran khopi sunga mi ho chu nidan ka lilenga cheng tui mulowin om ji tawen BBC percent ho ko ma mi khanen asaina chun nidan ngalam tui amulo pharwa toilet na manding mai jong tui akicho tho wa again theidan ho chu ana sei ne hi
Chitabang ma chun insung mi tampi in tanker so akonin tui man cha le ding mai zong akicho athogam tawin tui la asam na chun zapi dam theina le thin na chule economy na sata ina sukha na hi hospital le school chule business mun ho ahina ding bangin achi thei tapuin tui la asam je in electric zong ahina ding bangin amuzo tapuin nikhat sunga nidan ka agena kona nidan ka som chanlang light awa analo zong om tain dukan bol hoding in zong business ahoy tapuin nisi ikiman cha na thil neo cha cha ho zong aman tam deu tain mi ho anisi in vai cha nan apuilu deu tain hi chutia tuile electric lam hata ahung hla sambe be ta aje chun Iranian mi tampi lamlin tungin ahung don amaho human rights mangchain nisi angai cha ho thua demand abol panun agam government chona aneyon akiphinjing taw nehi 22 August 2025 ichinia chun Siraz kopi Kazerun kopi le Teran kopi ichiho ami pi tampi hon tuile meiba hla sam na ho thua kiphinna nasata ananeyo nehi nisia mihim ngai cha thilhoa kiphinna aneyo chu political challenge in ahung ke hido tain Siraz kopi a chu tuile electric hi nei ngai ne pi theyu thil ahipun kathane naw ahi tin slogan anasamun ahin hichichu kinta in mipi lunghan husana kunin Iran gambai pupa thido hen Iran hi na ho gam se he poitin ahin samdo lo tawen government in gampa ma sum asen ho thua zong kiphinna ahin neun no Gaza no Lebanon tin asamun lampi dunga Iran gam lapi Iran jong chu anasa nehi heti chun company le na to namun chum ho anatong mi honjong kiphin na le demand chum ahin bol panun ahile athunei vai hom lam kai ho akonin don but na ahin nei tawen hinla mi pi gelo lam ta in tear gas mangin mi pi cho alomin ahin man khom tawen hi hizong le mi pi kiphin na chu angadi pu tuile mei hla asam na chungchona akum soma sima government a ne gu cha gu omjing ho chun agam mi pi chu ha ta in along han sa che jeng ta ne hi Iran government in jong boina athok thomin atu jeng ta environmental le infrastructure chele political lamin chona lin ta ane ne hi to ama hodinga abol diwa pha pen le abol thei pen chai le pipe si ho asim pharwa tui ho het ta aman wa hi le phat chom khat chu adai zo de hinai na hinla akipat na bul pi chu asu di zo di lo ding ti na hi Iran hin phat so ta dinga ki khial na apoi mo a hin lo bol na ho atui alhom man je wa tui lun le na tui kila ale na ho phate asim pharwa agam sunga mi ho la a kitu dila tui ake hop dil zong apoi mo ni hi agam capital sunga mi pi ho hi capital tha lama chun do zong lew masanga banga athil bol danu le aman dano a khial lo wa a hi le am ho de ka phat chom chaka a abe be hikit tho di wa hi tunia ding ni chan choi in tin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.